zbog toga što mislim da se događaju dva simultana procesa. Jedan je raspad današnje civilizacije koja ja mislim da se već raspala. Ona više uopće ne postoji. Kasnije mogu objasniti zašto mislim da ona više uopće ne postoji. I to je dobro. Dobro je. Civilizacije inače propadaju, ova civilizacija je došla do svog kraja i dobro je da se staro odijelo baci. Da ono više ničem ne koristi, ne vodi dobrom. Sve ono što je prethodilo tome je očito bilo pogrešno i dobro je da se civilizacija raspadne. Tako da me to uopće ne brine i mislim da je druga stvar koja se događa i koju primjećujem direktno, a osobito primjećujem u Hrvatskoj i na balkanskim dijelovima, a to je buđenje duhovnosti i to znatno. Ja jako dobro pratim scenu gotovo u cijelom svijetu, ali osobito na ovim prostorima i ja vidim puno više ljudi koji su, neovisno o tome jesu li se opredijelili za bilo koji oblik vjere ili religije, krenuli putem duhovnosti. I to je jako veseli jer sve što se događalo od postanka svijeta na ovamo, u toj borbi dobra i zla, je bila ideja zla da nas drži u materialističkom svijetu. Kad nas drži u materialističkom svijetu, nas je vrlo lako probiti, ali čovjek nije samo materialističko biće, to je čista prevara. Mi smo prije svega duhovna bića i mene veseli buđenje duhovnosti, tako da ja nisam optimist. Nije lako proći taj put do duhovnog bića, ali on oslobađa. Kažete, civilizacija se raspada, dolazi do svog kraja. Ona je već došla do svog kraja, bi se raspali. Zašto? Pojasnite malo, rekli ste kasnije, ćete objasniti odmah. Mogu vam odmah, evo vam recimo jedan plastičan primjer zašto ova civilizacija više uopće ne postoji, zašto je ona već umrla. Nas dvojica sad sjedimo ovdje. I sad gledajte, recimo, kada bi ja ustao sa svoje stolice i kad bi došao do vas i kad bi na vaše lice ja stavio masku, silom, prisilio bi vas da na lice nabijem masku. Vi bi tada zvali policiju, policija bi protiv mene podnijela kaznenu prijavu i ja bi zbog toga kazneno odgovarao. Jer sam ja počinitelj koji je nad vama počinio zločin, prisilu. Gušio sam vas maskom, doslovno, ne protiv vaše volje. Ali kada država na vaše lice na isti takav način prisilom nabije masku, vi se protiv toga uopće ne možete braniti. Ne samo što se vi ne možete braniti, nego vi ako se branite, ako nećete nositi masku, onda će vas država kazniti. Dakle, civilizacija se raspala, kompletno se civilizacija raspala zbog toga što smo mi u individualnom svijetu kod ljudi i dalje kažnjavamo počinitelje, što je razumljivo, ali nerazumljivo to da nekakvim umjetnim sustavima, državama, tijelima javne vlasti dozvoljavamo nasilje nad žrtvom i da žrtva koja se brani bude kažnjavana. Dakle, civilizacija ne postoji. I postoji tehničko odumiranje civilizacije koja će trajati još neko vrijeme kroz masovnu patnju koja neminovno slijedi, jer ovo sad je već masovna patnja, ali civilizacija ne postoji. Zašto mislite da je obaveza nošenja maski indikator kraja civilizacije? Pa zar je normalno to da vam neko nabije nešto? Kažem, usporedite situaciju kad ja vama nabijem masku, ja ću kazneno odgovarati. Ali kad vam tijelo javne vlasti nabije masku, vi se ne smijete braniti, vi masku ne smijete skinuti jer ćete vi odgovarati. Dakle, to je potpuno suludo. Mi se nalazimo u jednom vremenu koje je potpuno iracionalno. Gdje nam je umjetna tvorevina preuzela ovlasti nad našim prirodnim pravima. Bogom danim, doslovno. Da. I tu je kraj priče. Ugasila se priroda, ugasio se Bog, civilizacija se raspala. Nema je. Država kaže da je to zbog općeg dobra. Ako je zbog općeg dobra, onda možemo jedni drugima nabijati maske. Dakle, očito vidite, ono što je dozvoljeno Jupiteru nije dozvoljeno Volu. I tako su se raspale sve civilizacije. Sve civilizacije su se raspale iz istih razloga. To su oholost, pohlepa, volja za kontrolom i volja za moći. Tako se raspale naša. Ona je već gotova, ovo su samo tehnički ostaci, tako da se ne treba, nama je teško prihvatiti da se to događa u našem životnom vijeku i da se to događa u našem vremenu, ali to je nešto što se u povijesti čovječanstva već događalo i Bogu hvala nekoga. Ako je to kraj, kakva se onda, ako je to kraj jedne civilizacije, kakva se onda civilizacija počinje rađati? Kako za koga? Kako za koga? Neki ljudi će se pretvoriti u robove i robote, neki već jesu pretvoreni u robove i robote koji već gube ljudski identitet, zadržavaju ljudska obličja, ali u njima više ne stanuju ljudska bića. Neki ljudi recimo su vam već toliko zarobljeni zlom da je zlo kompletno nastanilo njihov identitet i kao što mi to jako dobro znamo iz naših narodnih predaja,
i kažemo recimo u našim narodnim predajama vidimo da je u onog malog vrag ušao. Dakle, mi u narodnim predajama već vidimo da duhovni entiteti zarobljavaju ljudska obličja. Nije to nama ništa nepoznato u vjeri, to je religiji potpuno jasno. Ne? Da postoji Isus, to je vrlo često govori, izađi iz ovog čovjeka Sotano. Tako da će se civilizacija razvijati u dva smjera, ovisi kako za koga. Neki ljudi će ostati zarobljeni, njima će biti pakao na zemlji već sad i samo će tehnički odumirati do smrti gdje ih čeka bolje da ne znam ni ja što. A drugi ljudi će se osloboditi. Tako da će civilizacija ići u dva smjera. Drugi ljudi će se osloboditi do razine visoke duhovnosti. A kako to zlo zarobljava ljude i evo, možda i cijela društva ili civilizacije? Pa to gledajte, zlo je mnogo lukavije od čovjeka. Ono je tu od prapočetaka svijeta, ono zna sve ljudske slabosti. Jedna od tehnika zarobljavanja vam je pronaći jednu ljudsku slabost. To je recimo otaština. Možete vidjeti vrlo često kod političara koji su gotovo svi tašti. Praktički bez iznimke, jer čovjek koji ulazi u politiku, ako ne ulazi iz neke ideologije kao što je ušao recimo Vlado Gotovac, ali nakon njega se teško mogu sjetiti nekog da je ušao baš iz neke ideologije, ostalo su sve više manje prilično tašti ljudi, pronađe rupu u karakteru i kroz tu rupu drila, tu rupu širi ljudsku slabost dok kompletno čovjeka ne zarobi. Tako vam se recimo Juda Iskariotski, čovjek se postupno zarobljava zlim, na kraju postane potpuno zarobljen zlom. Kako izgleda čovjek koji je zarobljen zlom? Kako ga se može prepoznati? Vrlo teško je to prepoznati. Prepoznat ćete ga po njihovim djelima. Izvana izgleda jednako kao što izgledamo mi. Dakle, to su duhovni entiteti nastanjeni u ljudskom obličju. Dakle, on izgleda jednako kao i ja. Ali djela nisu ista. Jer ja mislim da na trenutnoj svjetskoj sceni ima jako puno ljudi u visokoj politici, u visokom formaciji, u medijima, koji ne postaje unutar sebe više kao ljudi. U njima više nema duha, nema duše, to je sve zarobljeno kompletno, u njima samo postoji zlo. Jer kad vam neko kaže da trudnica na porodu mora nositi masku, i to naravno ničim ne obrazlaže, osim svojom torturom, da jako teško može funkcionirati kao ljudsko, teško može etiketirati kao ljudsko biće, jer mi imamo prisila i ucjene kao zakonske mehanizme, a to je nevjerojatno, to ne postoji. I kad imate situaciju recimo da vam neko brani na sprovodu izraziti sućut, je li to ljudski? Može li to biti ljudski? Zamislite recimo situaciju dva brata i jednom od braće umre supruga i drugi brat mu dolazi na sprovod, dolazi na ispraćaj njegove supruzi i zabranjeno je izraziti sućut tom bratu. To je krajnje neljudski. To je nešto što Bog direktno osuđuje, jer nisi pomogao bratu u nevolji. Tvoj brat je u velikoj tuzi, on je u velikoj boli i ti si ga praktički odbacio zbog nekakve besmislene upute. Tako da mislim da ima već sad jako puno ljudi. Inače u kontaktima sa ljudima, ali ja svakodnevno komuniciram sa jako puno ljudi jer sam aktivan na ovom polju stvarno od samog početka, kao jedan od pionira. Mi se jako puno ljudi obraća i kaže da vidi da je na svijetu puno zla i da ima jako puno zlih ljudi. Jesu li ti ljudi kojima vlada zlo svjesni toga da njima vlada zlo i kako se to, da li oni sjećaju se nekako, kako se oni osjećaju, da li možda se osjećaju drugčije, možda se sjećaju da su se nekad ranije drugačije osjećali pa sada drugačije, pa to možda objašnjavaju nekim drugim objašnjenjima. Što se to događa u čovjeku kojim je u nekima od njih se još uvijek vodi borba, oni koji još nisu skroz zarobljeni, ali oni koji su skroz zarobljeni, oni su gotovi, oni su već sad osjećaju jedan oblik pakla na zemlji. To su ljudi kojima više nema milosrđa, nema više empatije, nema više svih onih plemenitih karakteristika koje čovjeka čine ljudskim bićem. Oni ne postoje, doslovno više ne postoje, oni hodaju zemljom, ali tu su u službi zlog, izvršavaju ono što zlo želi i što im zlo naređuje. Postoji u svakom je bitno osvještavati što je u meni dobro njegovati i bitno osvještavati što je u meni zlo. Otkrivenja govori u glavi 13, govori o dvije zvijeri koje tada počinju vladati svijetom u tom nekom periodu, razdoblju, i kaže da je toj zvijeri dano joj da zarati sa svecima, da ih pobjedi, i dana je vlast nad svakim pukom, plemenom i narodom, da joj se poklone svi pozemljari. Je li to na tragu nečega
ovoga o čemu vi sad pričate, da... Pa je, ovo je vrijeme, ovo jesu, mislim, i ljudi prije nas, recimo u novino vrijeme, su doživljavali njihov kraj svijeta kao kraj vremena, ne? To se i tad doživljavalo, tako mi ovo sad doživljavamo kao neki kraj vremena. Evidentno je da taj žig zvijeri već sad ima jasan oblik kroz ove, recimo, COVID potvrde, koje je evidentno žig zvijeri, ne možete kupovati, ne možete prodavati, ne možete raditi, ne možete ići liječniku, ne možete ići svojim roditeljima u dom za starije i nemoćne osobe, dakle ne možete ništa bez nekakvog dokumenta iza kojeg je, neću reći dvojbena, nego krajnje sumnjiva mjerodavnost, ne, bilo čega, ne, bez obzira o kojoj vrsti jedne od te tri tehnike koje oni u toj potvrdi traže je riječ. Ali vam u Ivanovom otkrivenju vam je, ne možemo ga čitati samostalno. Dakle, cijelu Bibliju ne možemo čitati jedan redak, uzeti sad iz njega i izvažiti nekakve konačne zaključke. U Ivanovom otkrivenju vam su stvari bitno dublje. One su spojene na knjigu Postanka. Dakle, knjiga Postanka i knjiga Otkrivenja vam se direktno spajaju. I kroz cijelu Bibliju imate cijelo vrijeme istu nišu. I sad gledajte recimo kako vam se te dvije knjige spajaju. Dakle, kad govorimo o tim zvijerima i o čemu se sve radi. Dakle, u knjizi Postanka vam se u tom rajskom vrtu, kojim sve funkcionira kako treba, vam se pojavlja duhovni entitet u obliku zmije. Jer duhovni entitet mora imati neko materijalno obličje da bi mogao kanalizirati ono što on želi. Dakle, duhovni entitet se pokazuje u obliku zmije. I tada ide ova priča dalje prema Adam i Evu i drvu spoznaje i tako dalje. Ali vam je jako važna stvar, zašto zmija? To gledajte kako će se sve spojiti u cjelinu, jer u Bibliji se sve spaja u cjelinu. Ne samo u Bibliji, nego u cijelom životu. Ne samo što je ta zmija sama po sebi jedna životinja koja je jako lukava i sve to skupa, nego vam je važan oblik. Oblik je jako važan. Oblik zmije vam je takav da vam je zmija zamotana u kolut. Ona je zamotana u spiralu. Nakon te spirale, koja u principu gotovo uvijek ima 3,5 kruga, to je jako važno, gotovo uvijek ima 3,5 kruga. Sjetite se da je recimo Rudolfov broj 3,14, a vidjet ćete kasnije zašto je taj broj 3,5 jako važan. Zmija je zamotana u kolut od 3,5 kruga i nakon toga vam se diže njezin trup i ona ide iz toga u akciju. To je u knjizi Postanka, vam se ne govori o kolutovima, ne govori vam se o spirali, ali se govori o zmiji. A zmija je važna kao oblik, jer sve što se događa spiralno. Spirala je najvažniji oblik. U knjizi Otkrivenja vam stoji, baš u ovom dijelu koji ste vizitirali u 13. poglavlju, vam stoji ovako, da zemljom vlada zmaj koji će se maknuti i da će prvenstvo zvijeri koja će vladati 42 mjeseca. Nakon te zvijeri koja će vladati 42 mjeseca će se uzdići nova zvijer. Sad pazite kako je to direktno spojeno sa knjigom Postanka. 42 mjeseca su 3,5 godine. 3,5 godine su 3,5 kruga. Znači imamo potpuno istu spiralu koju imamo u knjizi Postanka. Znači moramo stvari početi povezivati. Čitati jednu rečenicu iz Biblije i onda je tumačiti kao nešto svevremeno nije dovoljno. Ne? Dakle, opet imamo, tu direktno govorimo o 42 mjeseca i to je direktni 3,5 kruga, 3,5 godine je asocijacija na spiralu, odnosno na onu zmiju iz knjige Postanka i na taj vrat koji se diže. Dajte mi recite koji je simbol liječništva? Koji je simbol medicine? Zmija, jel? Koji je simbol Svjetske zdravstvene organizacije? Dobro. Zmija sa 3,5 kruga na sklepijevom štapu. To je šok za mnoge, ali to je tako. Dobro, šta? Pa nije medicina... Ja mislim da ta 3,5 kruga nisu slučajna i da nije slučajna zmija. Ali medicinu povezivati sa Sotonom, ili sam ja krivo razumio? Zašto ne? Ne medicinu, nego alopatsku medicinu u današnje naravi. Pogotovo ovo danas što se događa, to nema veze s medicinom. Ovo je antimedicina, jasno. Dakle, uzeo se simbol, namjerno se uzeo simbol zmije 3,5 kruga. Uzeo se simbol koji u Bibliji ima jasno značenje zvijeri, samog zla. Tako da se stvari ne događaju slučajno, u jezik simbola radi svoje i spirala je jako važna, ali spirala vam je element koji ima kako može dobro
gurat prema zlu, tako može i zlo gurat prema dobru. Da se stvari odvijaju spiralno vam govori i to da mi ne živimo u nekoj trokutastoj ili piramidalnoj galaksiji, nego živimo u spiralnoj galaksiji. Ali važno vam je i to, dakle, zašto opet sve se događa spiralno? Recimo u knjizi proroka Jone vam je isto spirala, jer vam je Jona zatvoren u utrobi kita 3 dana i 3 noći. Dakle, 3 puna kruga. Nakon ta 3 puna kruga izlazi van u Ninivu, u grad koji je do tada zarobljen zlom, i ta Niniva Joninim djelovanjem, to je taj vrat koji je izašao van, doživljava pokajanje. U Matejevom evanđelju vam stoji, recimo, kao što je Jona bio 3 dana u kitavoj utrobi, tako će i 3 dana i 3 noći u kitavoj utrobi, tako će i sin čovječji 3 dana i 3 noći biti u srcu zemlje. Dakle, ista slika Isusovog uskrsnuća 3 dana. U Markovom evanđelju vam isto govori da će Isus nakon 3 dana uskrsnuti. Dakle, cijelo vrijeme vidimo spiralu i cijelo vrijeme vidimo taj 3,5 krug. Tako da ja mislim da se ništa ne događa slučajno, a spirala inače je jako važna jer ona daje čovjeku moć, za razliku od recimo drugih oblika koji nam se pokazuju kao recimo piramida, koja je simbol nemoći, a ne moći. Ona nije simbol duhovnosti, nego duhovne oholosti. Za razliku od spirale koja čovjeku daje moć, kao što je dala proroku Joni, kao što je dala Isusu, pa se od smrti pretvorio život, vječni život, i od grijeha se pretvorilo dobro. Ne? Tako da i đavo koji kopira Boga, imitira Boga, je iskopirao i to. To je potpuno evidentno, ne samo kroz... Ako je tome tako, ne, ako dakle, evo ta glava 13 je recimo vrhunac djelovanja zla, recimo, koja opisuje, ne, nakon toga dolazi do spektakularnog obrata, dobro pobjeđuje i tako dalje. Dakle, ako bi sada pokušali projecirati tu 13. glavu, je li ta 13. glava to razdoblje koje mi sada proživljavamo ili bi možda uskoro trebali proživjeti? Da li smo mi tu negdje blizu, recimo, s obzirom da mi kao ovaj sadašnji naraštaj, recimo? Da, mi doživljavamo ovo vrijeme kao konačno. Ne prva generacija od postanka svijeta, kažem, i Noino vrijeme je isto tako doživljavalo, ali kada gledate recimo ove Ausweise koji su zavladali, jer COVID potvrde su Ausweisi, to je eufemizam da se radi nekako potvrdi, radi se o Ausweisu. Onda vidite da bez toga Ausweisa ne možete ništa, ne možete doći na posao, ne možete doći liječniku, ne možete doći u dućan. Ja ću se prisjetiti da je i maska jedan oblik Ausweisa isto tako bila. Ja sjećam se nekih rečenica od naših političara koji su rekli kad su uveli masku: nemojte dati kupiti kruh ljudima koji nemaju masku. Dakle, ti ljudi valjda koji ne nose masku, njih treba potamaniti i neko umre od gladi. To je valjda rješenje ove cijele krize, ne? Najbolje. Dakle, traži se od ljudi apsolutno poklonstvo, kao što to se to ne želi. On želi da se svi poklone njemu, on zlo želi sve. On je sklopilo ugovor sa određenim ljudskim entitetima, kao što je recimo Faust i Mefisto, slična priča. I ti ljudski entiteti misle da će biti sačuvani, ali neće biti sačuvani, jer zlo je laž, zlo je otac laži, kao što sad, mislim, pazite, zlo vam pošteno laže. On kaže političarima: prevarit ćemo cijeli narod. I političari na to pristanu. Nakon toga zlo prevari političare i kaže: pa znaš, pa ja sam ti rekao da sam ja lažljivac jer smo se dogovorili da ćemo prevariti cijeli narod, tako ću ja sada prevariti tebe. Tako da je iluzija svih ovih ljudi koji su sad na nekakvim rukovodećim položajima da će oni biti sačuvani. Neće biti sačuvani, niko od njih neće biti sačuvani. Jednostavno, ako si sklopio taj ugovor, teško ćeš iz toga van, osim milošću i svojim vlastnim prevraćenjem. Hoće li to biti samo jedna konverzija iz jednog oblika postajanju drugi, ili će tu između biti nekakav tektonski poremećaj, nekakav potres jaki? Neki analitičari kažu da će postojati razlika između digitalnog i analognog čovjeka. To je recimo možda informatičkim rječnikom blizu rečeno. To je taj transhumanizam o kojem se dosta govori. Da, digitalni čovjek bi bio transhumanistički čovjek, a analogni čovjek bi bio biće kao što smo nas dvojica još uvijek u nekakvim ljudskim gabaritima. Dio civilizacije, odnosno današnje izumrle civilizacije koja se još uvijek batrga i batrga će se još duže vrijeme kroz jednu masovnu patnju, jer ona će samo tehnički ići prema kraju, ali to je stvar koja je riješena. To uopće nema dvojbe. Taj dio civilizacije sada postaju robovi, u budućnosti će biti roboti.
A drugi dio civilizacije će kažem, krenu stazom duhovnosti i on će zaista doživjeti jednu vrstu prosvjetljenja u svojim životima već. I to je Bogom dano iskustvo. Mi živimo u jednom... To vam je... Ona je ovdje kao nešto što vodi tom velikom resetu, što najavljuje taj Schwab i taj cijeli gospodarski forum, ona je došla ovdje da bi promijenila sve, cijelo ljudsko društvo, sve ljudske odnose, da bi promijenila cijelu ljudsku vrstu i pretvorila nas u, kao što kaže Schwab, sekundarnu sirovinu ekonomskih proizvoda. Jer zadaća čovjeka budućnosti je taj da služi eliti. Dokle budeš služio, a dokle ne budeš, ideš van. Dakle, cijela pandemija je tu samo zbog toga. Ono što vidite da je jako važno tom manipulatoru koji iza svega tog stoji, velikom mozgu, velikom manipulatoru, je to da on izbjegava činjenice. On ne želi raspravu, ne želi susret činjenica, sve se cenzurira, jer kad bi se suočili sa činjenicama, onda ne samo što bi to bio, tad bi to bila jedna stvarna znanstvena rasprava, nego bi pustili ljude u racio, a cilj nije istina. Cilj manipulatora nije istina, cilj je kontrola. Dakle, činjenice ne dolaze u obzir. Zato imate fact checkere koji kao fol provjeravaju činjenice, a ne provjeravaju činjenice, nego brišu činjenice, a plasiraju ono što paše trenutnom narativu. Zato imate situaciju da na Hrvatskoj televiziji je direktno prekršen zakon o Hrvatskoj televiziji, jer Hrvatska televizija mora biti otvorena za sva mišljenja, mora biti otvorena za raspravu. Mi nijednom nismo imali nikakvu raspravu, mi imamo samo jedan PR papagajski koji stalno ponavlja jedno te isto, a svi ljudi koji propitkuju su odmah u startu etiketirani najgorim mogućim uvredama, ne znam, antivakseri, ravnozemljaši, teoretičari zavere, ne znam što sve ne. Krivci za sve, oni su krivi za sve. I to isto rade i svi mainstream mediji, jer su svi mainstream mediji kontrolirani. Ne? U svemu ovom je ljudima zapravo, nažalost su ljudi isto ovisni. Ovisni su o tim mainstream medijima i to je jedan mehanizam ovisnosti koji se stvarao jako dugo. Recimo, jedan od mehanizama ovisnosti su vam ove sapunice. Ako je vama lepše da živite pred vratima raja svi, jer ovo što se sada dešava je praktično kucanje na rajska vrata i svako ko se odupre vakcinama i onom pasošu koji će nam uskoro nametati, ima šanse da uđe u raj. Ovo je sad posebna priča, možda nisi planirao da pričam o tome. Ne, jako bitna tema, ako možete malo o tom pasošu i o tom, da li je to neko... Naravno da mogu, to je sad trenutno najvažnija tema. Znači, ne postoji važnije ništa od ovoga. Znači, ovo je tema koja je sada par excellence nad svim temama. Zašto? Možete prvo reći šta je taj pasoš, malo da uđemo, samo ko ne zna. Pa evo ovako, znači sad ulazimo u završnicu borbe između sila zla i sila dobra. Sad smo u završnici i jedan od segmenata te završnice jeste da sada dolazi ona situacija kada Bog prosejava, znači kada se biraju ljudi koji su za njega i koji su protiv njega. Mnogi će biti protiv njega, da toga nisu ni svesni. Kako? Kao što sam malo prije rekao, iz neznanja neće znati šta da urade i poginut će, odnosno neće otići tamo gdje treba. A o čemu se zapravo radi? Pa evo vidite i sami da se sada širom svijeta sprovodi ova ogromna tortura pod znakom pandemije, korone ili, ako smijem da kažem, pod punim imenom. Naravno, možete kažem. Znači, zato što sada nevjerojatno mnogo skidaju svakakve klipove koji govore o istinu ovome. Dakle, ako ste pratili šta se dešava, možete da vidite znači, da je sada je u toku i žestoka kampanja za vakcinaciju. Možda vam je bilo sumnjivo, možda ste čuli šta se sve dešava sa tim vakcinama i šta se sve u njima nalazi i zaista to je nevjerojatno. Evo ja sam nedavno pratio malo, pošto ja volim da sam u toku, recimo jedna američka lekarka koja se inače zove Pamela Eker je izdala knjigu o vakcinama, pošto se i ona sama bavila tim poslom, odnosno kao biolog je radila na jednom američkom institutu, Američki katolički institut
za izradu vakcina. I pošto je to inače jedna poštena i pobožna žena, kada je shvatila da se u vakcine ubacuju ćelije abortiranih fetusa, ona je bila zaprepaštena. I onda je pitala nadležne koji su bili zaduženi za izradu tih vakcina, zašto se u vakcine ubacuju ćelije abortiranih fetusa. Međutim, njoj je autoritativno odgovoreno da se to nje ne tiče i da to tako mora da bude. Kada je dobila takav odgovor, ona je shvatila da to nešto nije u redu. I onda je začutala, ali je provela jednu malo dublju istragu po tom pitanju i otkrila je da se u vakcine ubacuje sve i svašta. Znači, ne samo ćelije abortiranih fetusa, nego da se u vakcine ubacuju i koje kakvi enzimi, da se ubacuju razni metali, da se ubacuje čak aluminijum, da se ubacuju čak i fragmenti koje kakvih RNK i DNK struktura, i njoj je to bilo izuzetno sumnjivo. Nakon što je izvršila jedno istraživanje po pitanju vakcina, ona je shvatila da te vakcine zapravo nemaju ulogu da zaštite čoveka, nego da imaju neku sasvim drugu ulogu. I kao takva objavila je knjigu, ta knjiga može da se nađe u knjižarama, a ja sam preslušao o toj knjizi dosta na internetu i shvatio sam da ona govori istinu. A sada ona kao lekar ne zna završnicu svega toga. Ona vidi da se tu nešto dešava, ali ona ne zna šta je suština toga. Zašto se to sa tim vakcinama radi? E pa ja ću vam reći zašto se to radi. Ne samo da bi se smanjila populacija broja stanovnika, nego i da bi se tu se krije još mnogo raznoraznih stvari. Vi treba da znate da smo mi ljudi stvoreni od Gospoda Boga savršeno dobri, čisti, plemeniti i naše tijelo je savršeno zamišljeno i tako je stvoreno. E sada, vakcine služe da se između ostalog pokvari naša DNK struktura, znači da se u naše tijelo ubace koje kakvi fragmenti koji ne pripadaju zdravom čoveku. Odnosno, mi zapravo kvareći svoje tijelo, primajući svakakve fragmente, enzime, metale, a postoje indicije da se u vakcinama određenim nalaze čak i bar kodovi, odnosno mali čipovi, nanočipovi, onda se postavlja pitanje šta smo mi ako to uzmemo u sebe. Mi tog trenutka gubimo blagodat Božju. Postoji još uvijek šansa da se čovjek donekle oslobodi toga ako počne da posti i da se pričešćuje, ali što više vakcina primate, to će biti sve manja šansa. E sada dolazimo do ključnog pitanja. Ako isprimamo vakcine, šta dalje sa tim? Vidite, za vas su onda pripremili takozvane COVID pasoše i građani koji budu želeli da žive normalno, pošto je sva ova ekonomska propast sada je izazvana planski, namjerno. Znači sve ovo zatvaranje, zaključavanje, zatvaranje radnji, obustavljanje svakog transporta, putovanja, praktično izazivanje nestašice i gladi, sve se to radi upravo zbog toga da bi se ljudi naterali da se vakcinišu, a onda kada isprimaju tu seriju vakcina, mislim da će ih biti 7 ukupno, onda bi trebalo da se kaže, evo ovako, ako hoćete da nastavite da živite normalno, ako hoćete da možete da kupujete u prodavnici, da putujete, da idete u pozorište ili da idete na fudbalsku utakmicu, evo možete uzeti jedan dokument koji će od sada da vam bude vaš takozvani pasoš za vakcinaciju, odnosno da dokaz da ste vakcinisani, i sa tim dokumentom ćete moći da idete, on će zameniti praktično sve ostalo dokumenta. To će postati jedan svetski dokument. Teo sam samo još da kažem, taj dokument, to je taj COVID pasoš. Šta se sad krije iza tog COVID pasoša? Pošto žele da svaki čovjek na ovoj planeti dobije taj COVID pasoš, ja ga namjerno zovem COVID, takav čovjek koji to uzme,
na nevidljiv način će dobiti jedan pečat ili jedan žig i kad bude potpisao tamo da je dobio taj pasoš, taj čovjek će zapravo potpisati da je dobrovoljno pristao da bude žigosan ili da bude pečatiran. Znači, prema meni, ovo tvrdim ja, nisam našao još nikoga ko tvrdi isto ovo što tvrdim ja imam punu slobodu jer sam duboko ušao u to kao pojedinac, moje mišljenje je tako, pa ćemo da vidimo da li sam bio u pravu. Znači da taj pasoš je zapravo završetak onoga što piše u Otkrivenju Jovanovom i zapravo to je primanje pečata, odnosno žiga zveri. Ja lično ne bih preporučio zato nikome niti da se vakciniše, niti da ode da primi taj pasoš. Na vama je da vi sami odlučite. Zamka satanska jeste u tome što vas on prevarom, a ovo je sada jedna ogromna svetska prevara, tera da vi dobrovoljno odete da potpišete tamo kako ste primili taj pasoš, a ako ga primite dobrovoljno, znajte da ste u tom trenutku izgubili blagodat Božju i Gospod Bog vas briše iz evidencije i vi više nećete imati nikakve šanse da se njemu vratite. Ovo je izuzetno važno i svako ko je pametan neka postavi sebi ovo pitanje o čemu govori gospodin Bernard Ljubas i da li je on zaista u pravu ili on izmišlja. Ali po događajima koji se sada dešavaju u svetu, očigledno je da sam ja u pravu jer ja već godinama unazad upozoravam čovečanstvo, bar one koji znaju srpski jezik i koji slušaju ovo o čemu ja pričam, na dolazeću bujicu događaja, a sada smo upravo ušli duboko u to. Znači, sve je ovo jedna ogromna satanska zamka i vrlo lukavo smišljena prevara, pa koga on upeca, ko se ne upeca, blago njemu, a očigledno, što je meni izuzetno žao, da će se 99% ljudi upecati na sve ovo, a možda čak i više. Ja još nisam sreo nikoga ko je razumeo potpuno šta se dešava, da ne budem ja sada nešto tu preterano egoističan pa da sad ispadne da ja jedini ovo tvrdim, ali još zaista nisam naišao ko tvrdi da je COVID pasoš žig ili pečat zveri, a ja lično mislim da jeste. Dakle, vakcinacijom bit ćete pozvani da dobijete COVID pasoš i ukoliko ga prihvatite, prijatelji moji, nadrljali ste. A šta s onima koji ne žele da prime? Kažu, evo ja ne želim, da li će biti ubijeni i kaže šta će se desiti s njima? Pa pazi, mi koji ne želimo da primimo taj COVID pasoš, bit ćemo na ispitu vere. Znači, Hrist će nas staviti na veliko iskušenje. Čak će naš život biti u opasnosti, ali to će biti ispit vere. Da li si mu zaista veran ili nisi? Ako veruješ u Isusa Hrista, onda ti je život manje bitan, bar na ovom svetu, mnogo je bitniji onaj život nakon toga. Dakle, ja lično neću primiti COVID pasoš po bilo koju cenu, pa kako god. Znači, mi smo na ispitu vere i mnogi će od nas proživjeti svakakve torture, ako ne gubitak života, a ono svakako ćemo biti prisiljeni da trpimo mnogo toga, poniženja, uvrede, a između ostalog, evo, nećemo moći da idemo u prodavnicu, nećemo moći da kupimo ništa. To je sve ono o čemu piše Otkrivenje Jovanova. Baš tako i piše. Ko ne bude primio žig zveri, neće moći ni kupiti, ni prodati. Neće se moći ni kretati, ni putovati. Neće moći mnoge stvari da radi. Ali sa druge strane, za utjehu, ljudi koji ne budu primili COVID pasoš, oni će biti uvedeni u Božju evidenciju i Bog će im nakon što pretrpe izvesno vreme i dokažu da su ga dostojni, onda će Bog poslati anđele koji će početi da vode brigu o takvim ljudima. Znači, mi ćemo biti zaštićeni nakon toga, pogotovo u vreme, ako doživimo to da sačekamo prokletog Antihrista, onda ćemo mi biti od Gospoda Boga sačuvani. I onda će doći do potpune inverzije stvari. Onda će oni koji su primili žig zveri
početi da kukaju, da plaču, da jauču i da kukumavče, jer će sada oni ostati bez hrane i bez vode i bez svih onih potrepština, jer će Bog dozvoliti da se sve to poništi, a oni koji budu ostali Bogu vjerni, oni će na nevidljiv način biti hranjeni i dobijat će sve što im bude potrebno. Tako da je pa sad kome shvati, ozbiljno shvati, kome ne shvati, žao mi je šta da se radi. Koje znate da su potpuno prodate i jednostavno to ne gledam. Ja, recimo, sećate se jedne od najčitanijih novina, maltene, od kad postoji novinarstvo kod nas, bio je Blic. Ali Blic je bio kompletno u rukama moćnika koji su od gomile vesti koje su oni objavljivali namerno ubacivali vesti koje su bile tako dobro smišljene laži da potpuno menjaju paradigmu o onome, o političkim ili ekonomskim ili bilo kojim drugim događajima u nekoj zemlji ili na nekom polju. I recimo, ja nikada nisam čitao Blic, odnosno, da me ne razumete pogrešno, uzimao sam ga da ga pročitam samo da bih video koliko su spremni da budu prodani, jer toliko laži je bilo u njima, jednostavno čovjek se zgadi na kraju krajeva. Is coming, the drama is building. This is a breaking UN Pope prophecy update. The Laudato Si movement eyes November 1 to 12 in 2021. We told you, the Bible predicted these kind of events. What does the Laudato Si movement have its eyes on right now? November 1. The clock is ticking. The UN Climate Change Conference is coming, and the world leaders are going to converge on November 1 to November 12 in the UK, in Glasgow, Scotland. Ovo je osvrt na biblijska proročanstva. Jedan od događaja koji je najavljen za nekoliko dana, za 1. novembar, jeste ova sjednica, odnosno klimatski summit koji treba da se održi u Glasgowu u Velikoj Britaniji, koji će trajati od 1. do 12. novembra i na kojoj će biti sazvani lideri i vjerski dužnosnici širom svijeta, a koju će voditi i na kojoj će zapravo držati govor i Papa iz Vatikana. U knjizi Otkrovenja se kaže da će znači to se predviđa, da će zvijeri, dvije globalne supersile, da će doći zajedno kako bi radili na jačanju svega onoga što će biti suprotno Božjoj riječi. He promotes. Ever since 2015 Paris Summit, he is promoting his Laudato Si on care of our common home. The Education Alliance 2020, U.S. Congress 2015, Paris Summit 2015, UN Video Message 2019, Amazon Synod 2019, gave it a copy of it to President Trump when President Trump visited the Vatican in 2017. And so he causes all. This is what the United States is going to do. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on the right hand or on their foreheads. And that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. The Bible makes that very clear. And so we keep going. And so this is very important. That is Revelation 13. And so we are living in the last moments of Earth's history. We are living in the end times, and everything is connected. The world is in an unprecedented crisis, and most are ignorant of Bible prophecy. So today we have some breaking Pope prophecy, red alert news for you again. And you know we cannot keep up with all the news, but when something significant happens, prophetically speaking, we need to sit up and pay attention. Well, here we go again. Yet another time, the United States of America, the most powerful nation on the planet, is reaching out for help from Pope Francis in regard to the climate. The last book for the last days, the compelling book of Revelation, spotlights two global superpowers
working together to enforce worship, which is contrary to God's word, contrary to the Ten Commandments, the two beasts of Revelation 13, the Vatican and America, the United States of America. As I have clearly proclaimed on my channel, the first beast is the Roman Church, and the second beast is the United States of America. I love the United States of America, but not all is right. More specifically, the apostate Christian churches that are following in the footsteps of the Roman papal power without realizing what they're doing for the most part. I will tell you on the authority of God's word that we are seeing the dramatic fulfillment of end-time prophecies, and yet the church sleeps on. This channel is all about waking up spiritually before it is forever too late. So the UN Climate Change Conference was rapidly approaching. I say this: seeking to take care of planet Earth is a good thing. What the Pope is doing is a good thing, but then there are some good things mixed with something that is contrary to the Word of God, and that is enforcing Sunday observance. Now, it doesn't come out and actually say it exactly that way in the Pope's encyclical, but that's why you got to see what else he said, what other popes said, and what happened during the Dark Ages. You must look at things in context. And I've done my homework. So what is going on in the world that is leading up to the COP26 Climate Change Conference November 1st to 12th? What natural disasters have dominated the news this summer? Fires, floods, hurricanes, tornadoes, earthquakes, and more. Natural disasters are only going to get worse. They will happen with greater intensity and frequency. They will continue to fill the news headlines. Mankind is going to become more fearful about what is coming on the earth. Natural disasters will lead to the mark of the beast. This is an irrefutable fact of Bible prophecies. UN konferencija koja će o klimatskim promjenama, koja će biti održana 1. novembra, zapravo s jedne strane izgleda vrlo moralno, ali to moralno je povezano sa neistinom i sa lažima, sa prevarom. Odjednom cijelom svijetu prijeti velika opasnost od klimatskih promjena. Bili smo svjedoci da se dešavaju učestale prirodne katastrofe i naravno bit će to još i gore, jer nalazimo se, živimo u nekim posljednjim vremenima. Šta sad mi možemo očekivati od ovoga, kao rezultat ove konferencije? Neki dogovor svih tih učesnika da pretpostavljamo da će doći do klime. I kao jedno od rješenja on će ponuditi ponovo neku vrstu zakonske prisile na te COVID pasoše. A evo, kroz to proročanstvo možemo zaključiti da se radi o žigu zvijeri, kako kršćani to kažu. A evo i sami možete pročitati šta to piše u Otkrovenju 13.13. Ono o čemu pravovjerni propovijedaju u ovom vremenu i pozivaju ljude, na što pozivaju ljude, jeste da pokušaju da prepoznaju da se radi o zadnjim vremenima, jer imaju znakovi u svim vjerama, znakovi, veliki predznaci sudnjeg dana, recimo u islamu, veliki i mali predznaci sudnjeg dana. U hrišćanstvu isto tako. Evo, rijeka Eufrat presušuje, to je jedan od predznaka također. I evo, još uvijek ima skeptika koji ne vjeruju da će doći do nestašice hrane, da će doći do velike gladi, a evo imamo čak i predznake, velike predznake sudnjeg dana. Evo, rijeka Eufrat presušuje. To će prouzrokovati nestašicu hrane i glad u tim zemljama. Tim zemljama Mezopotamije, Sirija, Irak, dio Turske, mislim i neki dio Izraela također.
A ta kriza će se proširiti na sav drugi svijet. Osim toga, postoji drugi indikatori poput velike suše, globalne suše koja je bila prisutna ove godine. Pa evo, procjena je na svima nama o čemu se ovdje radi. Zahtjeva duboko razmišljanje i mudrost. Natural disasters will lead to the mark of the beast. This is an irrefutable fact of Bible prophecies. For example, the West has been stricken with severe drought. Approximately 90% of the West is under severe drought right now. The West has been hit with record-breaking high temperatures and other parts of the world as well. Apocalyptic fires in Greece, in Italy, in the United States of America. Is this a preview of what is to come? Isto tako velike poplave u Europi i velike suše na zapadu Amerike i u cijelom svijetu inače su jedan od predznaka dolaska Antihrista i predznaka sudnjeg dana. Evo možete vidjeti do kakve suše došlo kada je u pitanju rijeka Eufrat, a prema proročanstvu, islamskom proročanstvu, koja su zasnovana na, znači kad dva su osnovna izvora kada je islam u pitanju, izvore informacija, to su sveta knjiga Kur'an i hadisi, odnosno ono što je posljednji Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao, Božji mir na njega. I sudeći prema tome, mi imamo informacije da nakon što rijeka Eufrat presuši, pokazat će se ljudima brdo zlata. I svi će pohrliti da uzmu to zlato. Od 90, od svake stotine tih ljudi, 99 njih će nastradati, samo jedan će da preživi, a svi će misliti da će oni biti taj jedan. Znači, to je jedan od predznaka sudnjeg dana, a evo i sami vidite da rijeka Eufrat presušuje. Pa evo da se vratimo na tu UN konferenciju koja se održava 1. novembra. S obzirom da je već predstavljen taj neki plan koji će oni predložiti, on se u suštini sastoji u tome što će Papa da predloži da se ujedini hrišćanski svijet, katolici i pravoslavci, da promovišu kao zdravu planetu, zdravi život. Evo da vidimo tačno kako su oni to rekli. And so I don't have time to read it all, but I'm here to tell you we're living in the last days of Earth's history. So what is the Pope and is the Laudato Si movement campaigning for? Now, are you ready for this? Pope Francis encourages participation in 2021 season of creation leading up to that summit. This is Vatican News. You don't want to miss this. Pope Francis encourages this. Pope Francis urges the participation of the faithful as the 2021 season of creation kicks off. The season runs from September 1 to October 4. As part of initiatives for the celebrations, the Laudato Si movement. What? The Laudato Si movement. Are you hearing me? The Laudato Si movement invites Christians to sign, not just Catholics, Christians, to sign and promote the, here's the petition. Evo, znači, it's called Healthy Planet, Healthy People. Da promovišu zdravu planetu, zdrave ljude. And I'm sure that many of those things that are in it, I would agree with. Međutim, but there's something that is included with the Laudato Si movement ima nešto što je drugo uključeno u sve to. The seventh-day Sabbath commandment. A to je da će oni this petition, which will be presented to world leaders at the UN Climate Change Conference.
dan sabata. scheduled to take place in Glasgow, Scotland in November. And so this season of creation, don't have time to get into it, 2021 celebration guide, a home for all, renewing the oikos, I believe that's Greek, renewing the oikos of God. And so, yeah, the ecumenical celebration of the 2021 season of creation, themed A Home for All, renewing the oikos of God, runs from September 1, the World Day of Prayer for the Care of Creation, through October 4. That shows that this renewal entails recovering and respecting the rhythms inscribed in nature by the hand of the Creator. We see this, for example, in the law of the Sabbath. On the seventh day, God rested from all his work. He commanded Israel to set aside each seventh day as a day of rest, a Sabbath. Rest opens our eyes to the larger picture and gives us renewed sensitivity to the rights of others. And of course, they would say people should have a right to have Sunday off. What would you call that? Sunday blue laws. And so the day of rest centered on the Eucharist sheds its light on the whole week, and Sunday rest motivates us to greater concern for nature and the poor. Pope Francis, Sunday rest motivates us to greater concern for nature and the poor. Sunday, like the Jewish Sabbath, is meant to be a day which heals our relationship with God, with ourselves, and with others, and with the world. Well, where did Sunday rest come from? Where did Sunday laws come from? From the Catholic Church, not from the Bible. Keeping Sunday rest heals relationship with God. Ali evo ovo što pastor tu spominje sada jeste zapravo postavlja pitanje odakle taj dan odmora, taj dan sabata dolazi. Dolazi ne od kršćana, nego dolazi iz Biblije. A što znači da se s vremenom promijenio taj originalni dan slavljenja odmora koji je naveden u Bibliji sa subote na nedelju. I evo sada imamo papu koji će da potencira to ponovo i da uvede kao da u cijelom svijetu se slavi nedelja kao dan odmora koji će nas ponukati na razmišljanje kako pomagati siromašne i kako pomoći našoj planeti Zemlji. Real quick, time is running out. The biblical tradition clearly shows that this renewal entails recovering and respecting the rhythms inscribed in nature by the hand of the Creator. We see this, for example, in the law of the Sabbath. On the seventh day, God rested from all his work. He commanded Israel to set aside each seventh day as a day of rest, a Sabbath. Rest opens our eyes to the larger picture and gives you a Sabbath is meant to be a day which heals our relationship with God, with ourselves, and with others, and with the world. Well, where did Sunday rest come from? Where did Sunday laws come from? From the Catholic Church, not from the Bible. Keeping Sunday rest heals relationship with God, ourselves, others, and the world, is what Pope Francis is saying. Rest opens our eyes to the larger picture. I have already read that. Let's keep going. So Pope Francis is here promoting a false Sabbath, a counterfeit Sabbath. What did he say in 60 Minutes interview? We live with the accelerator down from morning to night. Francis said in an interview, which has been circulating the web during the past few days, that was actually a couple years ago, this ruins mental health, spiritual health, and physical health. Pa evo, znači, kao što ovaj pastor kaže, papa će tada da promoviše lažni dan odmora, jer kao pravi dan koji je naveden u Bibliji je subota, a ne nedelja. Poenta svega ovoga jeste da budete mudri, da razmišljate svojom glavom, da ne... Ovo je vrijeme kada zaista to trebate učiniti. Ne da se povinujete odlukama drugih, nego da sami odlučite o svojoj sudbini. Jer svi smo odgovorni za posljedice dijela naših ruku. Toliko od mene za danas. Želim svako dobro, kao i uvijek želim nam svima da izaberemo pravu stranu.